Mental health, o le soifua o le mafaufau. O fia whaalau tele lau sila fia i le mental health. O le nei polokalame, o se tau mawhainga e whaasoa atuai whaamatalanga whaalau e tele, e whaatatau i le mental health i le ngangana Samoa. Mō lo tātou atunuu o lo o au mau i New Zealand, whaapea Samoa o lo fia maua nei whaamatalanga. O au o Dr. Ioana Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lua i tutonu o le mental health i au kilani i New Zealand. O mata upu o le talanoaina i le nei polokalame, o le a whaavae i loo i loa ngā lue ai i le matanga luenga a le mental health. Ai whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga Samoa o le a au fia i nei whaatalanoanga. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e sila fia le mental health. Ma lo le soifua maua, ma lo le langi e mama, usi mai loa lau whaafunga. O le tātou polokalame o le a talanoaina. O auala e puipuia masanga whaamalosia le soifua manuia o le mafauau. Ways to strengthen mental well-being and brief coping strategies. O le a whaatasi mai le tama'ita'i Registered Nurse po le tausi soifua i a Mutu'i Alao-Snyder e fesoasoani i le talanoaina o le tātou mata upu. Ma lor soifua Mutu'i. Whaftai lava le whaavano lo taimita ua mo le tā polokalame. O a mai lau sunga nei tū lau le aso. Ale manguia whaftai Dr. Ioana Mulipola. Ia, o le tā polokalame i le nei aso, o le talanoaina lea o auala i pui ai ma fesoasoani le soifua manuia o le mafaufau. Ia, o le tā talanoanga na i le tā polokalame. O le share ma le tātou atunuu ia ni whaamatalanga fo'i. A wale puipuia ia ma le fesoasoani fo'i le soifua manuia o le mafaufau. Ia o hani a wala lo e sila fia e fesoasoani le soifua manuia o le mafaufau. Whaftai mo le fasili. Ioana, ia o le honi awala puipuia le ma soifua manuia o le mafaufau. O le tāua o le whaai o le tangata i lona o langa, mo le lumana e manuia ma sutaitasi a. Pe la o kusa fo ngale le o me whaingo fie la tō langa po ni mea e whawhia i la tō. E loa kakano le wa inga longa le me whawhia i pe la a whakusa o le like the beach. Yeah. Going to the beach or le whaalongo i le vai, like the waters, the cooling, or le whaangale ongi, you're digging your feet into into the sand. Yeah. So, it's a vale nisi mea for iau le sunsets for engale a kokele kakokangaka le kakalo. So kakalo la kokalikonga for engale I mea e loke I loa e kaua la kulanga like prayer me siringa me kelinga mea kalango foi kangaka kaku aku so kele maisi mea I mea koi wha mangaku ai me fai for free ele ise kupe aluai o le savali o le kamoe o le whamalo skingo o le alu e ufo ngale masisia nga wo e o inguki pe o breakfast o dinner o lo ngale ifo ya po le ai nga ko so e ya awala ese mafaifa ngana pui ele so fo manuia ale kangaka ia pe o le ana ta ua mo le mele o le
o le alu le matafanga pe alu tafao e folinga mai o meana e pe alu ese mai ma le sio manga la ia o le mafatia ai pe la e alu e savalivali pe ona e ta wole alu exercise ia wa le fo le exercise wa savali pe o le alu exercise o le alu savali ia la tu fo ita o tu istanga tala i lunga le wala ia tala noa iai fa te ai le o me la to tu ngal mafauau ia o le si me fesoasoani atu i le lisi lena faalau mai lau sunga ia mo mele le o le connect i le tangata wa nofo ai tonu o le fale ma fatia ai e le alu i fafo e alu e asi au wo asi lo neipa me fa pena ia o le si me o le faitau o le tusi e tau mawhai foi e le ngata e tau mawhai e ave ese mai mafaufau mai me le mafatia ai ia lau fo wao ngā o la wao o ina i mama waile si matati a fo e au ngā i le o langa ia sao le ia maloa sao le o ia o le si mea o le lava le o le moe a wa a lava le le moe e a fo ile e ala i fo ile si aso so ai ia la fo ia malosi le tino ia mala e malosi le mafaufau fo ile a ia ni me te o tu fa fo se ni me vevesi mai ai ia la e okay ale la e okay le mafaufau ele o stress le mafaufau e tau fika ai po le alme tau na fai tu sai so longa lelei ele mafaufau i le fai unga lelei e tau na fai i le lava le o le moe e Mutu'i io o le si mea lena e sau noa ai o le whaalongolongo i le whaalongolongo le musika musika ia le watia le musika ia e mai nei vai taimi whaalongolongo le musika i so se auala o po le YouTube le si mea whaalongolongo le tio o se mea e le fia i ele tangata e whaalongolongo ia lau loo isi na metotia e au ngā fo i le e whaatupula ia i le malolo ina o mafaufau. Ia la fo ia o ina me ise mea fau mai le whaalongolongo le tio i o le si mea o le matamata le TV. Matamata se ata fo i le let's fia iai. Ia po documentary mea whaapea. Ia o le si mea o le alu tifanga. E matamata ia se drama. Tusa auala uma ia fo i le e tau mawhai fo ina le distract ele mafaufau. E alu ese mea o mamafan mafaufau. At the same time o lae awa o mai ese mea fau. Ese mea fau mai i le mea le o le awhaatasi atu ia i alu e distract ele mafaufau a ia loa la tu loa o mai se mea fau. Ia po le alu fo e fai se kosa. O isi o mea o ngā uma mea ia e a fo ina ia e a o mai ia e whaatupula ia i le iloa i le sio manga. Ia ala e wa distract ele mafaufau mai mea o la e mafatia ai. E Mutu'i. Ia sarele ia yona o le sifo ia me o le e whaapopo fo ia o le kusi fo ngale alo mafaufau i mele alo mafaufau yeah, so that's se sifo ia walanga ia i lo le keu lunga i kongon fai ai o lae mawhainga kusi lalo e kusi aka fo ia o mea o manga kau ke fia fo alanga ese fo aka ka makako skills so e sa le ia lau fai mai sa ngua mai le me leo le sorry kusa le mea leo le faa maka pela le whainga le health improvement practitioner ia ka mawhainga whai ma whakaika inga whangale whakusa whangale bes kanga kalai ke le kapupole loko like anxiety o lai ia clips video clips short clips whangale mawhainga lafo pe email i le kangakale mga mirsosoangi ia maka e mako e sau koe kalango ai pai po yese suinga pe ngā monga ia pe le ai pe ngā pe ngā na ia o le melene ata o le tusi pe
o se whaupunga whaingofi o diary, me lea po le journaling, o le diary. Sa o lelei, whapea lei se si e te talanoa iai. Ia whapea o lei e sau diary, ia na tusi ale i lalo mele e te ele e mawhatia le mafauau. Ia ele lei fo i la uloa e tei fōlinga fo i o mea tata ua mua o se tau mawhainga e distract e se le mafauau. Ia peila o le diary a whapea o le ua peile diary o sau wo e te tusi ai lalo mei e te mawhatia ai. Ia tusi o loa ave e se atu malo mafauau ia le tusi le ilalo. Ia e paulu mea o le vai le lau diary te ua le iloa. Te ufaitau ele si vaenga na le o le silna auala e te le fo ia ina a tova ai le vaenga le former psychologist o le si fo la na la to auala e fautua ina ia tangata e fai sau diary tu si umai lalo diary ia o le au ngale o le diary o tau mo fai fo ile e ave e tu si umai lalo me o le mafatia ai ia ta sin mea awa a leilu ngolo ta mafauau e atu si lalo ta tiro atu lo ia fa pe o ile ai la tau na fai mea le e la lo o le sia o nga fo in le o le diary auala ni auala fo ia e fesoasoani ile fa malo sia o pole maloloina o le mafauau e ono fai ai i whaala putupotonga la ia tātou pela o au lotu. Le tele o tātou tangata e au ai atu i au lotu, ma whaatasinga au lotu ma me whaapea. Ia o le si mea e foile e tāua i mawhtanga whaapea i o le latu, le socialize ai, o le aluai ia o tangata e maasani ai ma whaatutuaina. Ia o le sina o ngā o whaaputupotonga ia tu sa la tu lai mau ele fia o tangata na o maasani ai. Ia e mawhaina tala noa pe ei sa uo po tangata te whaatutuaina e te la tu e tala noa iai. Ia pe ei foi ni whaalaputupotonga i tutonu o le e kalesia e o mai foi ni se meto tia fou mo le tangata. Ia tu sa o mea uma ia e aluatu mafuta iai. Ia pe e o lei e distract mai ele mafauau ia ma te iale ua ngalo mea la sa mafatia ai ia te iale ua ngalo mea le sa mafatia ai o la unai loa fo ilea i mo meo whaapotupotonga pe o whaapotupotonga a inga ia e latu o listanga ta wale vai le tue va ai ia te ua aluatu i mo whaapotupotonga la uva ai ia tue talanoa ai la ia maua ile fia mo koe connect ai kusa o le sina mea e ave ese ai le a foi le mafatia o le mafauau po se mea la sa mafatia ai ia alva ai atu loa i le stangata wa le vai le ia toe whaamanatu mea ia sola ia e toe au mai ai le fia foi na le i le loto le tangata e foi la ia pe o le ese el Pasifika ka makukua pe la ele wakatautua i la polokalame foi angale me fainga nga awai e fo ia ka makukua nga ole skala i fo ia la polokalame ia so vai aso ka ikasi le faiama o mai fakasi le lato la potopotonga ma faingi la ko le sunga fanga le kawa ia la ko ia mo ka makukua e foi le kulanga le o le au youth e foi pokalame a fakusa i le bubblegum i o le South Seas e la ko pokalame mo le au kupulanga kalavou pela ka meki foi le ia onga e foi le ka fonga le fama fainga la ko kalango ai ma fesoasoani kulanga lai mafakia i foi la ko a fakusa foi mo kinga foi ngale au lai ye le fale pe mga mia foi ngale fesoasoani maternal mental health e foi la ko pokalame fola wa ye foi la yo e foi la ko pokalame e ala le e fakusai mo kinga male ka maka upufunga le kawa ya la ko ia i le wai fa leila ko soifua maloloinga ia lava le moe ia lava foi mga kufunga le pepe
Ai se me fusonge le fu isi la fusonge iai. Ke le ana na i le local area whangale maua. Ia sa o le lau sau noanga. Wai e iai fo ia e kalesia i la tō e whaila tō whaatasinga mo tangata o le au lotu. So la o iai fo ila isi whaatasinga na e mawhaina na awa iai na ilo le nofo le fale. Wa le nofo le fale e la e mawhatia i al mafaufau walanga le le ise se tiro e matala noa iai a whape e mafuta atu i whaatasinga ia. Ia e maua i fo isi mafaufau ngama le fellowship ma isi tangata i te tono le mafutanga lea. Ia whapena fo ila ia le youth le au talavou. Ia e tele fo ia isi polokalame tono o communities. Ta te vai i te i le community e tele aina pe e koleni whaatasi ia le community. Ia o isi na whapotuputonga e a fo inei e tele na whaatasi atu e tangata. Ia o le maua o le taimi, o le si mele o iei se taimi o tangata e awai atu iai. Au tasi atu ai ngā auala e mawhaifone o na connecti iai. Ia, e a fo inei e maua mai e fo isi, malu e se ili mafaufau po i mea o la sa popole ai. O e tā uala tina, ia wa o tā ua tina, wa o le tā polokalame, ia o le awala e pui pui. Ia fesoasoani i le soifua manuia o le mafaufau. Ia talanoaina i tina, i le vaai a lelei ma le pui pui o le soifua manuia o le mafaufau tina. Ia ua ia wa tātou rio tina e alu uma le taimi man malosi le whainga o le whatuainga mea uma. Ia la ititi ala taimi mo tātou. Ia le asau whautuanga Mutu'i i le avaenga. Ia whakataia mo le avanua. Man fasili i wana mo le pona. Kia o le mea ka ua ke lea ka koking. Ia o le vaia e ka ika na o soifua malolo inga ma le pela e ka ua le alu i kausanga uma le whaile updates, medical check. Mea ka uanga ia malesi mea ia afkalangoa fo i fo mai lai ai. Le kau ke vaai o lai sea fo mai ma kausi mai. I le whainga o siakinga a tanga le i le ka ngaka le wai ai kokongo la lai o le the health improvement practitioner. E le se me kokongi kus e pule lava o e pe whawhianga e anu. I le langa ia me kupu le o langa. E le a koe i se me kupu e se fo e ka ngaka. Ma lawa i ka ngaka ma whainga whaasoa i ai. An mea ngā maanga i le se me kokongi. So a se longa wai alu vai le fo mai po le kausi mai am. So, o le mea ngā lai, e le whapese runga wai e mai, whakoe ale vai le fō mai. So, pēla le kūlanga ngā o le kāua ki ngā. Nā ngā le leile vai ngā oe, o ai lana le vai le ko ke le kangaka kua inga ma ka maiki ma le ko rua. Pe a, mea ngā kāua ia ka koka kōlanga nā ngā kāua fo e lai po e mai ka maiki. Ma e le alu o mam, lai alu vai fō mai. O ma kua ke fia pe o mam o ke anu fo e whelap siaki ngā. So, role modeling for us. Te o la ko ka mai me po aka, va ai mai ka ko mele fai. So leke ka ma fai for ya e si suinga fo ngale mo le no mga manguia fo e so fanga. E fai lo ai me ia ka o le fa malo skingo o le alo va ele fo mai. Wa e makua, a koloro suru valu ka nga e lo anu kana ngor fo mai. E la kulanga fa tenga so songi kingala. Sa ole leila o sau noanga. I le mele o le annual health check, mo tātou ulia tina. Sa ole lei walanga e muana tātou wango e vai umar soifua malolo ina o le ainga malfana, umar tama o le ainga. Ia ai whaamuli muli ai a tātou o isi taimi e whatua manatua i fo le appointment mo i talava ia o leva na pasi o le mea sa olau sau noanga a wa ale ai loa tina i te tono la inga. Ia, wale ele fesoasoani fo i le soifua malolo ina o le ainga atoa pe ai se me pa le tonu i le tina i o mele e sa o le lei o le health check
whaamua le kako health check. I o le sia mea fo i lele whaavanoa le taimi mo tina ia tu sape tasi le tūla i le aso a Mutu'i. Te le alu se vali i a leona alu e paisei kofe. Ia pe o foi man tamau le ainga. Matana whai appointments, whai ia le tūla le wa tauna o alu e whaisa o kofe. A Mutu'i. Sabi le ia malo. Lo ngalue ai la i le tatou GP practice ma le tatou community. A o iai nisi au nanga fo ia o lo esi la fia o le ito tonu o le tatou community. Po le fo ia ito tonu o lau tanga luenga e fesoasoani le soifua manuia o le mafaufau e tauna i loa e le tatou atunu wha mole Mutu'i. Kaya mo fasili Dr. Ioana Lipola e ila isi vaenga e le whapenga le health improvement practitioner kangakaleo i whaingo le health coach o le health coach la kangakaleo o le kangaka mawhainga polokalame lai free peila le ke le lope o whaaloinga le green prescription e leila whamalo skingo e la ko polokalame fo i o i meo le council lea ina le swimming pool mawhainga whanga kangaka e le se me kokongi e foi la ko Facebook page mo kangaka ngafi awai le la ko green prescription i le mea leo le fesoasoani skills foi ngale po ngi polokalame e alai la ko moe ale ngale moe o le mindfulness isi foi skills e me whainga wha ko file mo le mafauau e foi kala nga whangale i mea ka kaunga ai kausami ai nutrition ange ka ua foi pe mo le moe kusa o le longa koru la o le Benina Health Trust e mo ia la auala mai se longa madiele kangaka le sau va ika se longa fina ngalo madiela ko ke ngofuma refer ia i fa makala i fo le la le Benina Health Trust le fa ngai o inga la ko ngadwenga fo ia i kuaku le GP practice le fo mai so o le vaenga le mawhainga la ko kalango ai e work closely fo ia kangaka le whenga i male na ko soifua maloloinga po ngi mea o whaafangka po mafakia ai. E kalangola kangaka lea wa sau mai le la lea le Benina Health Trust. So kangaka wa umanga la ko training e le leia le menga le leia le whamakala e la ko la e le whape whamalosia o le paua le whaelua o le i fo le siva le e whaopopo le sau le fo mai wa ai me fesoasoani aku ai la ko o le whengo la ko goals mo le lumangai. O le si a fo nei pongai le leina mafatia le mafaufau ma le maloloina le ngasolonga le mafaufau o no mela ia peila o me tausi ai le ainga o me tutongi ai le pili o tutongi ai le fale o le lelei o le me no foai la ulola pe o nana e ta ua mai ia le vaenga le o penina e peila e folinga mai o le mau o mai tutonu i e fai o lo physical health le life coach ma le mental health ai le foi ele fesoasoani i le vaenga le i mea tau social issues pe a fia maua le fesoasoani mo le housing fia maua le fesoasoani i le lelei o le fale no fuai ma saunga le mu ia ma le lava lei o le seleni e fai ele whaatau ia ma le po le o fo ia e whaafsanga i ma le winsa wa o le sina mea e mo mia ia e tatu tangata le fesoasoani o le e pe ona tato i loa o le ngangana ingilisi lea e tele na fai ai ngā luenga i le atunu nei o tato o mai ai ia e o le si fo i mea e popole ai ale mafaufau fo i lea o le alu e talanoa i le sitangata i le ngangana ia pe ta iane o le pe o le maua mai i le taumatanga luenga le link le ana i le Benina i le fesoasoani mo le Pasifika ia e fesoasoani ai la ia maua mai ai ia fesoataʻiga ia mo mele le help mo nai o tatou tagata ia e fesoasoani foʻi le e toʻafi le mu ai le mafaufau ua le iloa uma e tatou a lava le me tausia le aiga ma totogi uma pili o lenei atunuu ia
o to filemu vo le mafaufau. Saʻole I whawhakaia i ana langa I fo le la mako social worker. Ese a ia la ia GP. Ia. So ia si la they say social worker a langa if free for the vainga le social worker peila le ka ika le HEP. Oh. The health and protection na. Oh. So o kangakala lea ke le ngau refer ai fo I mo social issues. Okay, mo fuma ku ula mo le social worker. So yeah, mo ia I la langa le penina health trust in the transitional housing they do. And me ngai ke ku ua kuai le avainga lako staff e whamakala I kako kangaka le aku o le kongu le lako fisosoangi me whainga fisosoangi kako kangaka. Le mga mili fisosoangi ia. Ko sala e fōlinga mai e le ngata I mea yang tata ua mua o mea e whaia ita o le o lo tālu exercise ko ngeki le stangata le leila umoe mea umalea ma le awa o se sima ta whaioi fō. Ia o le fōlinga mai o le fo ia fesoasoani ia le maua mai to tonu le community e mawhai ona fesoasoani I mea ia mawhatia ai ina ia wha mausali ale le to file mo o mafaufau ia awana na le stress awa ta te alua sa vali ata te fo ia tu alfale la ta watul va ai mea la mawhatia ai polinga mai la e o le alu la exercise o le malo siele tino ia la tulo le fale le o ia tau no walu o le GP o la ia le vaenga le fesoasoani mai whaasino au I le service o le ia I uma ia fesota inga ma au nanga ia o le to tono o le tato community e fesoasoani fo ile na yo tato tangata ina ia wha mausalia ia awale wha apesele ma le atu vale ma le popole A wha popo aku pe le 1737 le kasifiku. What did I say? 1737. O le kasifiku koru fiku Ainganga I lus furufai kula. Fiku aso le vai aso e mawele councillor e mawhainga I kanangoa ai I pe a whapela ke sa vali ala koe fo I aku fale ala ele o seki. So mafofo so e vainganga e fo I mo kangaka that's for the adults e fo I mo le kupulanga kalavou the youth line o lai fo I resource I le mo ngalo ia le kaunga the old Ministry of Health my resources for ngalo mo kangaka ia mafakia mental health after hours for the crisis team. So se la so o le sifo ngā mea wha popo ia loe ka kongaka lei lunga leinga. Mawhainga kalangoa I langa maua leva le pō ai le mawhainga moe ia le leile viri whakaikai fo ia po la sela ko whalongo. Ko I se suinga fo I maua me langa kangaka lai ka fisosoangi ai. Ia, e sa o lelei. Ia, e pe e sesi mata upo te fia sau noa ia whaai ue tā polokalame. Mutu'i. Leai, pa wale mea ia ka ua ia ka kouka ko soifua po maloloinga ma le kako mafaufau ia lava le leile moe. Ma le ia mo le lumanga I manguia ka ko uma e o fo I kako whāngau me whai whakaikainga kai ko rua le ainga ako that's all pa whawhakaia mo le me ka aupo Dr. Fiona Muripola ngai ka kanangohanga. Pa ia whaatai mo tui mo lo taimi ia na ona toe fo ilia whamanatu ia le mta upu sa talanoaina nei ia o lo ia I lava auala e mawhai ana whai le tangata ia awale pui ia ma le fesoasoani soifua manuia o le mafaufau ia pela ona mata ua o le exercise ia o le o sesi mata ti a fo ia po le connect ia kui connect ma le si tangata po lo nei pa po sesi lava ia o lo ia au nanga o lo o avanoa pe fo io ona ta ua le tele o isita to polokalame e tele ia au nanga o lo o avanoa auala vale fesoasoani I le tatu atu nu ile fo ile pui o le ave esele o le stress ma le atu vale o le loto ia o le malesi
fautuanga muli ia o le mea le o le prioritize o le po le whaamuamua le mea o le wa ele au ngana mafaufau ma popole i le mea o laua wa uma le mea o laua tuanai ia le popole ia le mafaufau le taimine ia wale o toe au ngā toe whai eise se fufua o le ala la popole ia matua tu vale le mwhainto e tato fo i toe whaasao se mea o le a leina popole po le a lava ia po le popole le mea toe lua tausanga pe tausanga le atupu ia o le ala le popole atua ia matua tu vale ia e tau te le ilo pe tau te au lia atu le na vai tau ia o le mea le fautua fo ile le tatu atunu mai to tonu o le matanga luenga na ta ngalulu ai o le whaamuamua o le mea o le focus a le here and now le mea le tupu taimi nei ia o ke ia le mea le tupu taimi nei ai whaamuamua la i se le afo i le safety o mea uma o le mea tatauna na whaamuamua o le mea afia i le saunga le mua o e ma le ainga i o le mea lana e alu e le whaamuamua i au isi mea e la ititi lona tāua ia o e ma le ainga i o mea na e whaatuatua na i fo i le se whai se staimi Mutu'i ia po le whaapeola ia le ainga ia inisi o le ainga ia po le whanau ia matana tufa ia isi fe au fatango filato e fai malo e ave ese atua le popole ma le atua tu vale ia ma le si me muli ale ia o le va ia fa le ia o lo taita soifua maloloina mo lo taita health ia walanga e fa mo me le mana o taita ma lo ta soifua maloloina wa ale ai lo la ia itala pela ortina ia wale function lelei le ainga pe o sa iai. O le wheau tā ua mai le nei polokalame. A wale no fuai pe awa aia ni suinga ia oe, whanau po se isi o lo wainga. Wa ai lau GP, vili le numera o walu se lau, po le tasi fitu tolu fitu, matanga ia nei le website po upenga tuwhailangi a le Ministry of Health ma le Mental Health. E iai lava auala e whaia lava e oe, a walo soifua maloloina, ma toa filemu ma soifua manuia ai le mafaufau. Ia whaata ua lo lava tangata, self-care. A whai ua le lava, whai se malolonga. Whai lau health check, po lau annual health check, tusa lava po e malosi. Ia lava le lau moe, po le ono i le valu i tūla. E tele fesoasoani ma auala o lo o maua e whaato o filemu ai le mafauau, e pei o le YouTube, fesili i lau GP, mai si lau lava auala e sila fia le tangata e fetau i mo ia. Whaafetai lava mo le whaawanoina o lo teimi tāua e te whaafafonga mai ai i le nei polokalame. Talitonu ua iese au ngā o whaamatalanga mo oe ma le ainga. Aemaise ua whaamalamalamaina nisi o mata upu e whaatatau i le mental health ma le mental illness sa e fia maua i eise whaamatalanga. O le whanaunau ta inga, ina ia whalau tele lo sila fia, a wale wa aia o lo lava soifua maloloina, ai whapea le whanau, a inga ma i lātou e tāua i ate oe. E tele isi tato mata upu o le talanoaina i polokalame o so mai, whaamoemoe o le a e toi whaafonga mai. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le maloloina le mafaufau. Manuia tele tau walumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.